Akutse papa. Ha o ntsebe jwa monna nna ke ile ka fihla mona ka o fa tšhelete le kana le 20,000 Jwang ni? o tšho jwang gore ha o ntsebe Ke le ko kae? re le wana mo hamo Mo aka mo. Se sebaka ke dulamo. Ke ntho aneng yone etsa a usana ba kwentse ntate wa diprelo san le maditse nna ka kwa ya no tsamile na litse fela o nkisa ka kwa lo bua le nna fela ya no nkiyo sang khimile sa etsa dilo tse ke sa hayi ungakhuluma into ezingekho phambi kwamakhamera yini le nto ekhuluma uyamazi ubaba uyamkhumbula ubaba lo mlisa nyamazi ubaba nyamazi umazi ngendlela eyiphi mhlambe uzile wazo consulta kimi njenge client yami mari mali mina ngiyazi ithathe umfazi wakhe man ke ile ka utlwa ke na le bothata mona mo maleng mo sesong ka be ke tsamaya ke ya ho motho ona itse ha ke fihla mo ka kra gore motho ona wa mpatla tšhelete le kana le 20,000 ka mo fa 20,000 rent yakhe so uze eze ekusebenze umuntu omdala kufike kanjani ukuthi manje agcine sekakufaka lento lena how did it happen motsadi wa ka ke motho le gore e ka re ha gutwa ka monna wa ke motho le gore o nna utlwana le yona ngaka ene ke lo yona mathomo Molweni manje sibulisela lapho kunonke emakhaya elami igama ningu LAV AWS pronounce lovers inkomkane abandaziyo banibiza ngo Mr Nsokulayita mshanami well guys namhlanje sibhalele ngomuntu omdala lana umuntu omdala uthi unenxako nayo ucela ukuthi Joseph Pescope ingenelele ngoba kudala sibona lapha enkundleni zokuxhumana wathi Mr Lovers ngiyanithemba neteam yakho ukuthi ningakwazi ukuthi nincede kule situation engibhekane nayo sathi baba ungawari thina la sibizwa khona singabomabiza sabele la sibiza khona simeka sure ukuthi sikhawuleze sifike sibone ukuthi singakuncedisa kanjani umuntu omdala baba ninjani siyaphila njani baba siyaphila umuntu omdala bengicela nje ukuthi umuntu omdala ezintroduce ukuthi igama ubani kwaye ke waye ubaba esibhalele namhlanje la eshowini yethu libitso ke nna Lucas Mokoena okay ke na le bothata mona tje ka ke le biditse ke na le mosadi ke le ka utlwa ke na le bothata mona mo maleng mo sesong ka be ke tsamaya ke ya ho motho ona itse ha ke fihla mo ka kra gore motho ona wa mpatla tšhelete le kana le 20,000 ka mo fa 20,000 rent yakhe empa ha ona pharologanyo dintho ntse di le jwale ka be ka tloa mo ka ya ho mong hape motho ona a itse ha ke fihla ho yena a ba mtswetsa a re motho ono ile ho yena pele ke yena motho ile gore o sebedise ka engwe tsela ka be ke tsamaya jwale ka tseba re no ha ke batla tšhelete ya ka back ka be ke khutla ke tla ke tshepile lona ke re no e re ke tla ngolla lona gore le je le tlo nthusa je ka ha le mona le nna ke thabile ke na le tshepa ke na le tumelo ya 20,000 rand ya ka ke tla thola back okay no ngiyakuzwa umuntu omdala ngizama uku-understanda kabanzi ne ngoba ngiyakuva umuntu omdala uyachaza lana ukuthi uke waba nenkinga uke wazizwa isisu sibhlungu waya emntwini enyangeni yakucela i20,000 cha ayikuncedanga leyo nyanga mawuya kweyinye yathi yona lo muntu lona oye kuyena eqaleni ocela i20,000 uyena okusebenzile utshilo jwalo a re ke yana nsebeditse waye ukuncedile mara yena ayisekho amapheni manje dipeni ha di saleyo okay so uze eze ekusebenze umuntu omdala kufike kanjani ukuthi manje agcine sekakufaka lento lena how did it happen motsadi wa ka ke motho le gore e ka re ha gutwa ka monna wa ke motho le gore o nna utlwana le yona ngaka ene ke lo yona mathomo umama wasekhaya umfazi wakho uye lo ohambe waya enyangeni ukuthi kusebenze hore insebetse tje ka hane ke le mathata amala okay so kwenzeka kanjani umuntu omdala manje yena unkosikazi mawumbuza uphi yena manje mawumbuza mosadi ke motebetse le ngwana wa rona wa mafelelo ke batebetse ka babedi ke tsa tsama le ngwana o bona ke na le tumelo gore le ngwana o ha se ngwana ka lo bena bantwana bangaki nayo baba re na le bana ba bararo so ilast born le information ngiyaxolisa umuntu omdala ukuthi ngikubuze imibuzo kanje le information yokuthi lo mntana ilast born akusiye yakho uyithole kuphi ke thotho yena mothone ke lengo yena o le wa bobedi lo wa kunceda o le nganthusa ke yena ile amplela gore le ngwana o na le tsebo tabanyana gore ha ka ra ha se ngwanaka ke ka ho kileng ka ba tebela ba le babedi
Okay, so wo umuntu omdala lento le yazi ithanda kuba buhlungu umuntu omdala. So unkosikazi wakho ona enabantwana abawu3 nonke. Uye wakusebenzisela umuthi bekathi ufuna ukuthi buye kanjani mhlambe umuthi isidliso kahle kahle. No batla fela hore ke be tshiri fela ya motho fela. A tla khona ho etsa ntho tsa etse mpitse. Oh so manje na ngokungazi umuntu omdala wathi uya enyangeni kanti the very same nyanga leyo osebenzisana nayo unkosikazi wakho. Asebenzisana le yona, osebenzisana le yona ngakai. Mara kodwa umuntu omdala. So umxoshile manje umama kasekhe cha. Bale babedi le yena ngwana le batsamaile. Ke dula le bana ba ka fela bale babedi. Oh laba bakho sho ukuthi ngaba. Ba ke le sure ke bana baka. Yo umuntu omdala ithanda kuba nzima le ndaba. Kodwa umuntu omdala uke waya kodwa wena kule nyanga le koloti 20,000 before you called us ukuthi uyobuza ukuthi hayi wena mgulukudu wenyanga ndini. Waye ungangitshelanga kwasekuqaleni ukuthi wena lo wenze lento lena ngifuna imali yami. Kile kaya ho yena. Ka lo batla tšhelete ka beke but ha ke fitla mole ke motho o leng gore o nkemela ka maoto jwale ka ba ke bona gore ga ona thuso engwe nka ithola ka ntle gore ke tle ho lona mo le tlo nthusa. No ngiyabonga umuntu omdala ukuthi uye wasiconsulta nathi and kwaye ke uyathemba ukuthi singakunceda kule situation and ngiyakuncedisa nami baba ukuthi ngiyakuthembisa ukuthi sokwenza konke okusemandleni umuntu omdala ukuthi sikuncede kule situation because ngumgulukuthi lo muntu okwaqala ukwenze bonke nomfazi wakho yo ex wife bebefuna ukukwenza into errong kahle uyabo inele batho ba batlang gore ke be tshiri fela ya monna. Yazi baba lezi zinto ziyenzeka each and every day uthola ukuthi umuntu uhlala nomfazi wakhe cha uyamamela yonke into emtshela yona just because guys just because umdlisile and manje I'm glad ukuthi ubaba waya komunye umuntu wafika wamchazela ukuthi no baba lento lena ikanje is because of umfazi wakho esebenzisana nalenyanga oye kuyona eqaleni ngoba ubaba angithi bekafuna usizo kuphela so uthi uyenyangeni ngoba uva kuthiwa inyanga yasendaweni naye uthi uyayithemba kanti the very same nyanga isebenzisana nomfazi wakhe baba sizokwenza konke okusemandleni ukuthi size sifike to the bottom of this. Mr Jones iyanginyanyisa le ndaba king yami because manje cabanga lenyanga le ubaba bekathi uyenyangeni ethi ufuna uncedo kanti the very same nyanga isebenzisana nomama wakhe wasendlini. Uyabona iscam soda lento singayifuni ke thina ku Joe's Bioscope. Mina nje la ngibona nje bangifasa ama gloves so imali kababa ngicaba ukuthi ayibuye. Ayizobuya Mr Jones. Ngoba ngeke asinasikhathi sokudlala igames ezinyanga lokuscam abantu ngapha usebenzisana nomama ukuthi baba gule. Afana ke but umdeserve umcela imali 20,000 mayikuse. It's too much. Sithuma ngishaya uvalo. No it's a lot. Baba ngoba usithembile sizokwenza konke okusemandleni umuntu omdala. And manje ngoba sinxamile baba kukhona enye case so attend after la bengicela ukuthi umuntu omdala sambeni kukuphi siphuma kanje. Yona mola asihole harle ma yona mola upilinyana mo. Oh khona la. Mani mkolweni ile. Oh okay no singawaka siye ngakhona umuntu omdala. Asikudla. Mr John Mr Paul asiye my good say angeke phela baba sokwenza konke okusemandleni ngoba ngiyakuthembisa. Angazi so i-situation kanjani baba ngiyabona ubaba ngathi iminyaka seyihambile at least labantwana bakho abasele abawu2 badala sebengabantwana. Ke bana ba sabale baholo ke bona ba se ba thusa ka mojumo. Oh bekwazi ukukunceda. Ke bona ba nthusa ka harantu ka mwana. Okay mara ibona i-hatred asengisho uthando lika mama basasonalo because lo muntu ucishe wakubulala phela baba. Bona ha ke bua le bona ba mplela re no ntate nkile the right decision. Yeah because re batswadi ba bona ba le thu nga se re ha ba sa batla mme a bone ha ba ratanna one ole biological ke mme wa bona ba mntse ba morata jwa le nna ka mo nna ba mplela fela re ntwe ke yentse ke nkile a right decision because you could have been maybe bungashona umuntu omdala uyayibona bophelo ke baka nke maybe ke feletswe ke bophelo wayibona ntwe jwa because yangicaka mina guys ukuthi sometimes ngoba uyasho ubaba ukuthi sometimes uyiyele yena umuntu omdala eyitshela ukuthi uyofuna uncedo kule situation yesisu esimhambisa esibhlungu kanti lo muntu ocela kuye uncedo lo esimlandayo njengamanje uthatha 20,000 kababa is the very same person lo oncedisana nomama ukuthi bedlise ubaba kimo duye kuya yona le arikene my father yo yazi imigulo ukuthi mayivalela lo ukuthi kungangeni. Okay hayi namhlanje umuntu omdala udibane nembila zithutha sinoka just check udibane nembila zithutha umuntu omdala ngeke ezoskema umuntu omdala i20,000 baba imali kineti imali oyisebenzela nzima nna ke batla tšhelete yake
Mr Jones nalomnyango ubuka ngathi una 30 years ungavulwa asijikele ngale microphone ngathi nje akukaze kwavulwa la Uzivalela ukuskema abantu. Uzivalelele lokho ukuthi uyazi ukuthi wenzani Uke wafika mara my father wena la to check ukile kafihla wona Oh makaxosha nje engafuni beke kukhona la nelona ma Heba Oh Mr Jones Kana ngasukuvale yonke indawo or akekho Makuthi ngicela ucheck Hey lana ngathi ngicela ucheck ngale makuthi wa listing sign wakhe Gogo Yabona namhlanje ke hayi somlinda mntamnta yabo if ukuthiwa akekho Okhona Oh Kena Oh and then kwenzakalani ku Sawubona futhi Yeah, kwenzakalani? Kuyaphileka kunjani Moniso Awusiselethe la Mr Jones unzombona la Hayi, akutsibe papa. Awuntsibi jwa monna nna kile ka fitla mona ka ofa tšhelete le kana le 20,000 Jwang ni? o tšho jwang o ra untse Re le ko kae? re le wana mo hamo Mo aka mo. Sisibaka ke dulamo. Ke ntho aneng yone awusisibaka uhlala wena. Sawubona wephuto omdala igama nguLavas from iJozi Pescop sihamba neteam nje no Mr Jones siyiteam masiphelele kanje Manje ama-camera endaweni yami yokusebenza. Indawo yakho kusebenza Okay le into enize ngayo elihlile ngayona. Okay Tatu akhe mtsibi Okay size ngemoto masiza lana wena phuto omdala sizele wena kufile tšhelete ya ka ile kana le 20,000 rand Ke mamela. Ke nna ntate ha se wena ka mpotsang gore ke wena ma awuzazi wena ukuthi ubani wena ke tlile mona ke wa mpatla 20,000 ke lla ka re ke na le mathata mo maleng ubaba wena akazi Mametse papa nna. ubaba Unotse lebaka le lefeng ano fitla. ke tlile mona ke tlile ke lla ka gore ke na le bothata mo maleng Next. Awukhumbula ubaba size sithi Sebenza la abantu abaningi nginama-clients amaningi. Usebenza ngobaba nomfazi wakhe vele baningi ngiya understand umfazi wakhe yena uyamazi mhlamba wazi yena Angimazi yena ngazi umfazi wakhe kanjani ngingazi yena. Futhi umdala asidlali lana ucabanga ukuthi siyadlala wena ucabanga mawusibhekile ucabanga ukuthi singaluka ntatati. Anhlanhlela nziba ke manje luna. Siyakwazi ukuthi ubani siyakwazi ukuthi ulo muntu oqola abantu wena ntate ke batla tšhelete ya ka ma ke batla 20,000 rand ya ka ikile ka ufa yona awuntsebe jwang muntu mamela la webhuti indini mawusibhekile ucabanga ubona opopayi mhlambe or ucabanga ubona abantu abadlalayo mhlambe Akitsibi papa ubatla ke reng wena mtshana. Uthi mshana kum uthini webhuti ke dile mona ko tshepile man jwala ha o so mbolela ra untse ba bona batho re ha untse ha ke batla tšhelete ya ka ra untse Okay mamela la wemfethu yeka mhlambe siloke siyenweba thina lento siyenze ibe simple ubaba uke waza la kuwena isisu subhlungu esithi unenkinga la ngaphakathi kanti wena usebenzisana nomfazi wakho uthi nidlisa ubaba uyazi very well ukuthi wena umfazi wakho waza la kuwena ezofuna umuthi ukuthi nidlisa ubaba awuyazi leyo ndaba Hayi ngabe ngizabe ngikutshela manga bhuti. Mhlamba bhuti mamela ngizokubuza futhi ngithi ubaba waza la kuwena enenkinga yesisu ukuthi kunento edlisa ucanga siyadlala mhlamba yemfowethu siyadlala mawucabanga umuntu omdala mawubonile ubona intanga yakho lo muntu wathi ba ke dile mona monna o ke motshepile bana Ntate nna ha ke batla bua maka ke re a ke mtsibi. Awumtsibi baba umuntu omdala yazi ngicela ukuthi siyomela lapha esayidini lo udinga ukuthi Mr Jones ngicela ukumshiya la nawe wena ngathi mhlambe awukwazi ukukhuluma kahle ngoba ubona ikhamera nani ne sala ukhuluma namadoda Mr Paul anikhulume naye umfethu ngathi udinga ukuthi nixoxisane naye kangcono hawu baba ngicela simlinde nje khona la wathi ngami emthunzini umuntu omdala yebo no baba yazi iskema zesikanje umuntu omdala sizijwayele thina la kuJozi Bicycle kanti neti ntatho uyabona uyakuphika manje uthi akakwazi ke neti le hane ke tsa mona ke tsa magele mo o nna ntsa etsa tsona ntho tse ntsa di etsa ana ka tšhelete ke sebeleditseng ka thata ke sebeletsa bana baka uyayibona umuntu omdala yena sekazobuye ethatha advantage ngento kanjani o nka hore mhlomo ke se ke tsofetse a ka bapala maqheka ya ubona nalokuthi umuntu omdala yakwazi ubona ngathi ngakuskema kanjani ke neti eyona nto enginyanyisa umuntu omdala ukuthi yena futhi the very same person bekafuna ukufakela wena idliso udlise wena idliso
nna batla hore mohlomong nna batla hore ke shwe a tla sale le yena mosadi o kahle mina ngisayi-understand umuntu omdala but I know akakhathazi guys into ezoyenza nje ngoba nibona silindile lana salinde Mr Jones no brother Paul ngalo ukuthi bethi ukukhulumisana naye man my brother ngoba abantu abakanje ngoba sibaqhelele la ku Jozi Bioscope and sinendlela zethu thina ukuthi sikwazi ukuthi umuntu esixelele lento esifuna ukuyiva ngoba makasijongile ndazi ukuthi ubona uPopeye mhlawumbe ucinga afana siyadlala o ucinga afana senzani lana so into ezoyenza thina njengamanje sizodila naye ngendlela yethu angithakuliwa thina sithanda ukuthi umuntu masize kuyena ekhulume lento esifuna ukuyiva hayi ukuthi bemane sisa lena le so sizomgaya isikhathi ubona ngoba ngimiyeke kanje baba ngithi mhlambe ubona ngathi usabona ama camera nani ngithe ke khulume namadoda athe ukujima kancinci yabo angithi uzibonele lezi samana ke ngaba le tshepa hore ha ke biditse lona tšhelete ya ka ke tla ke ntho ke batla fa ha o sana letho le ke batla tšhelete ya ka tšhelete ya hao ke batla tšhelete and ngiyakuthembisa baba hayi ngiyakuthembisa siJozi Bioscope bayazi khona abayazi nje la nawe nje ngoba usibhalele ngokusithemba ngoba usibona lapha enkundleni zokuxhumana ukuthi siyabanceda abantu sizokunceda nawe umuntu omdala danki ngalebo haholo la uthe ufika la ngathi uhlala nabantu uhlala eyi1 vele lo muntu ha ne ke fitla mo ona ntse mo jarete ka re ha ona batho ke thotse yena fela ka bona ke yena ke leng ka mothola fela ka ra jarete ha ke sa tsebo re udula ma o dula le bo mammo ke le ka thola yana mphamiri yana mphile yona a ba mplela hore ke mo fe tšhelete le kana le 20000 ka be ke etsa hore ke be le yona 20000 rand and akusina imithi baba imhlobo msho ukunikezela umrogo ofana nalo mrogo bize ukhanda lapha emuva ke yona ntwe mna ore wa bobedi o lenga re ha ke ao yana a ba mplela re no yana wa sola re monna ka ba ile rotse ba ditaula sa hae ngathi ayikho vela akazazi indaba a ka re hatse bitaba yena kahle kahle into yazi yokuthakatha karona wa ibonela lo wena ntatwa yena ukwazi ukuthakatha ke nini sure umuntu omdala hlalela ngoba udodo udeserve ukuhlala phezulu kwedustbin man lomlisa ngiyamazi lomlisa man papa mari lwena botlompiletsa batho ba tlonketsa yana man batho etsa nje ba yana ba kwenze ntate wa diprelo san le maditse nna ka kwa yana tsamile ma na litse fela o nkisa ka kolo bua le nna fela yana nkiyo sang khimile sa etsa dilo tse ke sa tlwaela ungakhuluma into ezingekho phambi kwama camera yini lento okhuluma ukhanya wani ubaba bantu ungazoyikhuluma angithi bebexoxisana nawe ngendlela eright nangu baba masovula amehlo amehlo sevulekile kancinci uyamazi ubaba uyamkhumbula ubaba lomlisa ngiyamazi ubaba ngiyamazi umazi ngendlela eyiphi mhlambe uzile wazo consulta kimi njenge client yami mari mali mina ngiyazi ithathe umfazi wakhe man unkosikazi wakhe unkosikazi yakhe wena umazi kanjani yena umazi kanjani unkosikazi wakhe unkosikazi wakhe naye beka consulta kimi yebo consultatini kuwena man uri etsa yela muneso man umuntu omdala amzela uyabona ukuthi ukwathisa umuntu omdala le mali umuntu omdala akayicoshanga esihlahleni webhuti le mali umuntu omdala uyisebenzele kanzima yena uneyingane kumele eyifide nayo yonke leyo nto ngithi unkosikazi kamama wathi efika la wathi ufuna ini wathi ufuna ukuthi kube kanjani bona muneso ntwa ke batlang ke batla tšhelete ya ka ga ke batla utlwa next ke batla utlwa le yana mosadi o ka nna monka mane ke motebetse lo motebela akasekho ngithi mina into engifuna uku-understand unkosikazi kababa uthe efika la wathi ufunani wathi umenzele ini ubaba umama ufikile la kimi ukuthi benjani ubaba ukuthi benjani ubaba uthi umbulale umfakele umuthi nasammulaya nabatla fela ashebene fela ebhekena kuphela amomamele yasebenza mani wena o dula letse o tsamana le mosadi wa ka mathokong manje wena ubaba mase kafika lana wayesomqola imali kuwena futhi the very same person oyenze ukuthi ubaba ebe yileyo nto bekayiyo ngela xesha ngiyaxolisa ubuye uyamqola futhi imali okay iphi le mali mfethu ke batla tšhelete ya ka mani imali kababa asinalanga lonke thina la papa le nna o ntse mpona gore ke ntse ke isokolla yana mo ke leng teng ha ke na taba gore wa sokolo ro etsang mani ke mo ke leng teng le nna ya ka kere ke nagana gore re ka ilukisa ka tselanyana itseng 20,000 rand cash ha ke tlo batla gore o tlo mpolela gore ke batla tšhelete ya ka mfethu asinalanga lonke yakubona sincame kabi wena mfethu sihleli sibhizi thina sibhizi kabi wena nje yini sikhuluma nawe la sikulisa ngithi sikhuluma nawe kahle sithi i20,000 kababa siyithola kanjani okay singayenza ukuthi at least senze ama arrangements maybe
on monthly basis. Uskaplela ka di-monthly basis mona ko file tšhelete ya ka cash. Ikopela papa ke batla lokisa lena lebaka le ka ikopela tswetswe ka ikopela le nna ka isokola ke gane go kentse go gontse gampe mara ka ikopela 20,000 rand mona. Mara wena kubaba uyithathe cash le mali angithi azange wayithatha nge-monthly basis. Yes Manje wena vuma senyasho manje angithi ngiyabika manje ngikhuluma iqiniso ukuthi ngalendlela le ukuthi ubaba athola imali yakhe back nami nginga the way nginga ngakhona la ngikhona manje ngina 3 months ngihirile lana anginantoni mara in this case ngazama ukuthi at least on monthly basis ngiloke ngiyenza ngabo 3.5 but obviously mele sebhale phansi siyazi ukuthi senza izinto kamula. Okay, so imali esizophuma nayo kwamanje namhlanje imali esingakwazi ukuthi siyo withdraw manje ngabe ona icash imali esingakwazi ukuthi siyo withdraw njengamanje imalini yini ufuna ukubaleka angibaleki unamalini manje ngama manje uyithi ngayetsa gore at least papa hatswa mona athole laile r 5.5 ya gagwe ikhona leyo i-cash or isekhathini sikhiphe le isimele sikhuphe akumele ngikhulume nomama qala hayi awusiyeke ngomama Ulo mona no re man. Yabona? awusiyeke ngomama qala wena futhi and lawo ma arrangement siyowabhala phansi inawe futhi and sifuna ukusoba siwadonsa thina and until kuthuli to account kababa uyeyizwa leyo nto yebo so setshenzumele sambe nayo lo iphi phone Phone yakhe. iphi phone Phone yakhe. na iphone kababa engakwazi uzoyibona iclock la kuwena iphe yakho anganginika ama number ke uba iphe yakho iphone Phone yakhe hana le phone umuntu o tla romela jwang a sina phone. ka goga karata ge retse ntwe ambo thatha icarrot liphi ambo thatha lelo carrot uze nalo la no umuntu omdala baba sizohamba naye lo uzoyikhupha yonke le mali le Ke batla mo tšhelete. yeah sizohamba naye Tšhelete le kana le 20,000. No ke tšhelete ngata. no inkinga Mr Paul please ngicela uthatha ubaba umuntu omdala ngizokuthola lapha ekareni sihamba naye Mr Jones usathatha ikhadi la lo mfana Okay. yeah ngizonithola lapha emotweni wafethu sihamba naye Mr Jones uthatha ikhadi liso sokumele siyo withdraw but into ekufuna ngibe sure ngayo ukuthi linayo na imali so asimiyeki sihamba naye adoka simiyeke angakhiphi le mali hayi khona i-extra into ijezi lapho somthengela impahla ngendlela kanjani mina ngigcoka izinto zabathi ngicela yeah faka lawo mabhayindini wakho yini gcoka lelo bhayi ho Canga siyadlala wena la. Guys into soyenza njengamanje siyokhupha imali lapha. Inkinga ngoba emabhenki nasemamall kunabantu abaningi and thina siJoseph Bioscope asifuni ukuveza umuntu ku camera, umuntu esingazelanga yena siveza umuntu omgulukudo njengalo. Obuye ezoqola umuntu omdala ebona ukuthi nawe uyayisokolela ebuye ezomqola imali phezulu kokuthi uye wamgulisa futhi esithi ufuna umenza ukuthi ebe umuntu oyisithithithi nje nomama nomfazi kababa. So into soyenza njengamanje sihamba naye guys lo siya le ebank siyokhupha leyo mali ngoba uthi kune 5 something so khupha leyo mali sicede senze nama arrangement ukuthi every month uzobe khupha malini until imali kababa ibuye lemva mangabe nawe mbukelo uyamazi lo muntu lona and uke waqola imali ungalibali ukuthi usibhalele lapho Joseph Bioscope dosere ungalibali nokuthi sifollow share inkundleni zokuxhumana sikhona ku TikTok sikhona ku Facebook sikhona yonke indawo we Joseph Bioscope ungalibali ke mbukelo wami ngikuthandayo ukuthi cofa subscribe ushare nama videos wethu ezokwazi kufinyelela kwabanye abantu abadinga usizo la ku Joseph Bioscope ngiyanthanda nonke lapha emakhaya and I'll see you guys on the next episode. I'll touch